Mu nkuru zakomeje kugenda zigarukaho kuva ku munsi w'ejo harimo inkuru y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru yagarutsweho cyane mu Rwanda, mu karere, nimwe mu nkuru zagiye zigarukaho cyane. Gusa ni n'inkuru yanavuzweho byinshi bitandukanye, ari nayo mpamvu tugiye kuba tugaruka ku byanditswe kuri uyu mugabo nka bumwe mu buhanuzi n'ubundi bwamugarutsweho bwaje kuba bugaruka ku buzima bwe. Kuri uyu wa 9 Kamena 2020 guverinoma y'u Burundi yatangaje ko perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza yitabye Imana azize indwara y'umutima. Ibi bibaye mu gihe muri Kamena umugabo wo mu Burundi witwa Pierre Barakikana uzwi ku izina rya Muhanuzi yahanuye ko hagiye kuba umuhengero uzatwara ubuzima bwa Perezida Nkurunziza. Icyo gihe uyu mugabo Pierre Barakikana ukomoka muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza yahise atabwa muri yombi nyuma yo kuzenguruka imihanda yose hanura ko Perezida Nkurunziza agiye gupfira mu kiza gikomeye kizatera Burundi. Uyu muyoboke w'itorero rya Emmanuel ubwo yari ku ngoyi yavuze ko ubu buhanuzi bwe bwumviswe nabi n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ariko akomeza kwemeza ko ibyo yavuze bizaba nta kabuza. Icyo gihe abumvise ubuhanuzi bwa Barakikana bemeje ko yavuze ko mu Burundi hagiye gutera umuhengero ukomeye uzatwara ubuzima bwa Perezida Nkurunziza. Uyu mugabo yafungiwe bwa mbere ku biro bya polisi bya Nyanzarake kuwa 29 Gicurasi uyu mwaka, yimurirwa muri gereza ya Parike ya Makamba kuwa 3 Kamena nk'uko ikinyamakuru SOS Medias Burundi cyabitangaje. Guverineri Gadi Niyukuri yakoresheje inama atangaza ko uyu mugabo yari agamije kwica umutekano w'igihugu, bityo akwiriye koherezwa muri gereza ya Murembwe. Yagize ati ubuhanuzi bw'ikinyoma buhungabanya umutekano w'igihugu, umushinjacyaha hagomba kumujyana muri gereza ya Murembwe. Perezida Nkurunziza yitabye Imana nyuma yo gushyira mu bikorwa ibyo yavuze, kuko yavuze ko atazongera kwiyamamaza kandi koko mu matora Burundi buvuyemo ntabwo yiyamamaje. Nkurunziza yitabye Imana mu gihe umugore we Denise Bucumi Nkurunziza nawe yarari kuvurirwa mu bitaro byo muri Kenya. Bivugwa ko yaba yaranduye icyorezo cya COVID-19. Ku mbuga nkoranyambaga hari abari kuvuga ko uyu mugabo w'imyaka 55 nawe ashobora kuba yazize COVID-19. Gusa amakuru yatanzwe na guverinoma avuga ko yazize indwara y'umutima.